Matuko-ini ma tene kugimario kwa airitu wakoragwo ri unduire wekirirwo muno kuri hakuhi nduriri ciothe guku bururi-ini, ona gutuika guka kwa mukoroni gugicungiriria unduire ukuhoererekera na kuhitukwo ni mahinda matuko-ini turi. No riu ndagitari umwe uria urakurikana ta Tatu Kamau ni agegearitie andu kumana na ciira uria ambikite igoti-ini mbere ya jaji Lydia Chode, akienda unduire wa airitu kugimario ucokererio kiwatho. Yes, to prohibit the practice of female genital mutilation, to safeguard against violation of a person's mental and physical integrity through the practice of yes. Okay. Kuringana nake kugimario kwa airitu ni kuheithagia muiritu gitio. Ona ningi akiuga airitu magereire gacira gaka ni karehaga utheru no kindiriku kihiko-ini. Yes, there is hygiene. Murugamo wa Ndagitari ni ati kugiria kugimaria airitu ni gukiruka gatiba na unduire uyu ti ugwati hari ugima mwega wa mwiri. The Kenyan society did not. The parliamentarians had a problem with female circumcision. The community did not. Mugambo ta uyu woneka guikio ni muthuri umwe akiuga ciana ciake ciothe cia airitu ni igimaritio na kuringana na unduire wao ndangirugirwo kana arie irio irugitwo ni mutumia utagimaritio. Wanatahiriwa na wale vijana wanatahiri katika nje, hawezi kupelekea chakula, hawezi kupiga chakula apelekee dume yule anatahiri nje. Maya mothe akiuga ni metikiritio thiini wa kirikaniro. Kutahiri kwetu Mungu mwenyewe alipatia Abraham, akamwambia Abraham, mimi natayarisha wewe. Jibu tafadhali tu swali. Amesema ni dini ama ni utamaduni? Ni dini. Hiyo ni kama dini sababu sisi naomba. Gukinyanira kwa mendikithia maya na gucokereria kwa unduire uyu uria ni muhituke ni mahinda, no wetereri ciira uyu kurika niguo kumenya mwerekera wa igoti ugukorwo ari uriku. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Maina wa Mwangi.